Yabona Jamludi mfethu, abantu bengakhuluma into abayithandayo kodwa sikwazi ukuthula izweni lethu lonakala kanjena. Moya ngokuhlungalela isimanga ukuthi singasebenzela ukuqhakambisa nokuqhumezela ukubaleka kosiko lwempilo nosiko lokuphila nosiko lokuganana. Waseqhamuka indoda nje osomabhizinisi ibona ukuthi abantu bakwaZulu ziphuphuku kuthatha ingane ihlula ukucula lapho umaskandi into enokubisi kunuka isithubi lezinto okunye kunesidina kwabe kuyofuna udumo lapho gcike ngalithuthi noyedwa kanti njengoba ngitshena nje bonke la abafana kusela kulolu hlelo oludlule kuze kube lula bona kusineka kuhambe kumake up ingane zabantu kuyikhohlisa isizwe iphi imvakazi siphi isicawu akunamizi kuhlala emkhukhwini ukuthi kufuna ithembu kufuna udumo nalaba bakwa TV bayavuma abantu abasijwayela kabi lobuseleku nalaba bakwa DStv abafuna ukuthi sibabhalele incwadi ngihamba nje ngiyabacebe esilweni ukuthi labantu babulala isiko asikwazi ukusebenza kanzi bangaka sifundisa izingane ukuthi zihloniphe zigcine isiko elendlela efanele kodwa bona bazopromote imkipito bayibiza ngomgano imkipito bayibiza ngethembu. Yabona nje yabona Jamludi mfowethu yabona iyanyanyisa lento thina sisho ngeqhawe mina ngineqhawe ezo4 mina namabhokisi awu4 lapha ekhaya elikababa abafazi abangena ngenqindi kuyinkabi beqhwisa umfazi unelawo umfazi kunemizi ashanela kuyamagceke yo baba mkhulu bami ngakho ke mkhuba mina nekunelo mfana wamseleko esijwayela kabi mayifuna ukubhizisa kwenye indawo hayi la kwaZulu usijwayela kabi kwangempela nje mina kade ngithule ngiyibuka lento lena yabona ukuyibona imibuzo kaSotobe lapha nokuthi usuke ehuduleka phela ngoba lapha awuSotobe wazi kahle ulazi kahle iqiniso ukuthi yini isicawu uyazi ukuthi ukubaleka kokulandela isiko liyini kodwa manje uthola ukuthi kunika igrade naye Nkosi yami wathi wahoza Sotobe yenganini sofela khona yenganini